Good morning guys. So kita dekat Race Village untuk Twin City Marathon 2020 nak. Sekejap, mana kereta? uh, oh, saya pun patut sekarang nak warm up lah. So jumpa di starting line. Let's go. Yo, what's up guys? So kita hari ni berada di Taman Tasik Berjaya. Kita nak buat race recap untuk Twin City Marathon 2026. Apa yang terjadi? So kenapa tak dapat target? So let's bedah. So pagi tu lepas dah warm up semua tu, masuk starting line lah. Tapi sebenarnya dah terlambat lah masuk starting line. Tak tahu kenapa. Tapi rasa dah masuk awal lah. Macam ramai gila orang dah masuk awal So tu lewat apa lah. Jadi dah start. Lepas starting tu dalam ambil masa dalam dekat 2 minit lah. Dalam 1 minit 40 je tu baru lepas cross starting line. So orang ramai lah. Nak cerita memang ramai lah. Biasa lah event ni ramai lah depan-depan tu kan. Apa semua. So for the first I think 3k memang target memang nak slowkan sikit pace, bukan targeted pace. Sebab saya expect saya nak buat pace 4.55 all the way. Tapi bila check balik macam nak bagi settle down apa badan ni, nak bagi biasakan dengan speed tu. Walaupun saya dah buat striding masa warm up tadi, saya nak bagi badan biasa balik. So kita buat pace 5 lebih sikit lah. So untuk first 5k split tu dia tak laju sangat. So memang ada buffer dah. Ada kena kejar balik dalam 12 ke 15 second macam tu untuk capai target lah. And then afterwards bukan kita lah, saya lah saya membecut laju. Tapi macam overshoot pun ada kat. Tapi badan rasa okey. Sebab saya rasa memang okey. Saya boleh hold pace 4.50. Lebih kurang lah 4.50, 4.51, 4.53, lebih kurang. Untuk split kedua memang saya dah cover balik yang time yang lost tu. Dan juga saya dah cover balik, dah ada buffer lah kiranya kalau saya terlebih macam ada over distance ke, dah cover lah semua benda tu. So untuk 5k split kedua boleh saya nak cerita memang dah cover lah. Memang dah cover dah yang lost time tu. Dan juga dah ada buffer lagi sikit lah. Cuma apa saya cakap, satu sebab saya tak berapa percaya sangat. Sebab tak percaya dekat jam. Sebab kadang-kadang bila ramai sangat orang, GPS akan lari tau dengan bangunan dan semua kan. So ini suggestion saya pada organizer. Saya rasa dekat KLSM je buat benda ni. Organizer sepatutnya buat timing chip tu, timing mat tu every 5k. Betul-betul ukuran 5k korang buat. So kita boleh manually split dekat jam. So macam kita boleh split sendiri. Jadi kita boleh tengok on time tak kita punya target tu. So macam ada satu orang kan dia letak apa benda nama tu? Kinesio tape. Ya Allah, aku lupa nama benda ni. Ada orang letak kinesio tape, lepas tu tulis kan timing dekat tangan apa semua kan. So orang-orang yang pakai timing macam tu, it's better to have like the timing chip, timing mat tu betul-betul dekat 5k split. Sebab biasa orang memang buat 5k, 5k, 10, 15, 20. So taklah banyak sangat, takkan setiap k nak check kan. So macam susah lah. Every 5k should be okay. So macam 5k, 20, lepas tu half marathon lah. Half marathon kena tahu juga. So kita nak tengok first half, second half nak buat positive split ke, negative split ke kan, ataupun even split ke. So orang boleh agak. That one is just my suggestion lah towards the organizer. Kebanyakannya organizer yang dekat KL lah tak masalah lah. Macam KLSM memang dia buat 5k lah. Bagi saya memang benda tu memang patut buat pun. Every 5k senang orang detect. Sebab memang GPS akan problem lah bila ramai orang, bila ada banyak bangunan tinggi dan sebagainya lah. So bila boleh keep track sendiri, dia memang boleh cakap kita boleh tahu tau kita nak pergi laju, kita tak boleh laju ke, kita kena maintain ke, kena laju sikit ke, kena slow ke. So dia tak overshoot ataupun tak macam-macam lah akan terjadi. Sebab marathon ni is a long game. Betul tak? Jadi saya boleh cakap kalau ikut split dekat jam, memang cantik lah antara KM
first 5k lebih, second 5k okey, dah cover dah, dan ada lebih sikit. Third 5k tu yang 10 ke 15 tu memang saya dah laju lah. Saya boleh cakap saya buat split dalam 450. Ada 1k tu 44 lebih pun ada. Tapi badan saya memang tengah sedap lah. Saya boleh cakap saya boleh push, tak ada isu pun. Naik bukit pun tak ada isu. Turun bukit kita kira naik bukit kita slow down sikit, kita kecil sikit kita slow down sikit, turun bukit kita pecah balik kan, betul tak? Lepas tu saya rasa memang agak-agak tak tahu lah, macam badan macam automatik lah. Memang sangat-sangat shock hari berlari di Twin City Night tu. Saya pun pakai rumah Fasaan nanti Elite 3. Saya nak keluar review, saya dah shoot video review tapi saya tak sempat lah post. So korang tengok lah nanti saya akan post lepas video ni. Saya boleh cakap Fasaan 3 memang membantu saya lah. Dengan cara saya mechanically, saya punya cara lari memang sangat-sangat membantu saya untuk laju lah. Sebab PV saya sebelum ni 4 jam 22 4:22:06 dekat Osaka Marathon. It was like 1 year ago, February tahun lepas. And masa tu sejuk gila kot, time salji semua. Tapi kita tak cerita pasal tu, tak cerita pasal Twin City Marathon. Senang cerita, the disaster happened. Walaupun ada orang komplain yang dekat bukit KM19 tu kan, dekat depan dia accent tu kan, tapi memang kejam. Sebab ada seorang ni memang dia tagging dengan saya daripada awal tau. Awal jugalah dia tagging dengan saya, tapi lepas bukit tu KM19 tu dia macam dah berjalan kan. Lepas tu dah U-turn KM ke berapa, depan masjid sikit. Saya tak ingat lah KM berapa, kejap bagi saya fikir kejap. 2 hours later. Okay, untuk yang lepas masjid tu KM24 saya rasa dia ada water station kat situ. Dia spray kaki, lepas tu dia tak boleh kejar saya lah. Tapi memang bukit tu agak kejam lah, memang dia bertangkap lah. Siapa tak biasa dengan road yang agak curam macam tu, bukan curam lah, contoh kau naik atas kan, dia akan rasa lah memang menjerit boleh cakap muscle peha ni memang menjerit kau ya. Lepas tu lepas tu saya memang ongoing je. Saya tak ada masalah, saya boleh hold pace saya yang saya nak, dan ada certain masa saya boleh push sikit lagi. Cuma the disaster pada saya punya salah jugalah. Saya tak expect seawal itu KM33 lepas cendol, betul-betul lepas cendol. Lepas saya sempat minum cendol sikit, lepas cendol sikit road tu dah bergabung dengan geng half marathon. Total participant ada 10,500 lah. Dia orang pelepasan pun ambil masa dalam 20 minit untuk lepaskan semua orang. So bila saya yang kena bawa pace ni, kalau nak cantik split adalah pace saya kena bawa minimum adalah 458. Tapi masa tu saya dah buffer dalam 1 minit setengah macam tu. Tapi salah saya jugalah, saya set dekat jam ikut Coros punya pacer punya setting. Saya salah set. Saya set ngam-ngam 3:29:59. Tu salah saya jugalah, sebab saya tak ambil kira. Bukan tak ambil kira, saya macam terlupa pasal over distance sikit. Over distance dekat jam lah, tapi dari segi ukuran semua memang confirm cukupnya 42.2 kilo tu. So saya terlupa bab tu, dan saya terpaksa membayar lah. Apparently saya bermasalah lah bila dah merge tu. Orang terlalu ramai. Dan satu lagi, saya sebab full marathon tak ramai sangat tau. Dekat water station full marathon tak panjang sangat. Rupa-rupanya half marathon punya water station agak panjang tau. Panjang, meja dia panjang gila tau. Saya tak expect benda tu. Lagipun jalan agak gelap, memang tak nampak. Ada certain part memang tak nampak. Lepas tu lampu kat Cyberjaya ni saya tahu lampu ni memang tak apa terang. Saya pula dengan pakai contact lens, memang malam memang tak nampak sangat. So yang tu bab salah saya. Tapi dalam masa yang sama, saya boleh bagi suggestion dekat organizer. Kalau banyak water station, contoh mineral ada berapa meja dan sebagainya, korang boleh letak dekat race guide. Ini apa yang saya tengok daripada Osaka Marathon lah. Benda ni bagus lah. Sebab di Osaka Marathon ni sebab Osaka Marathon memang besar lah, saya boleh cakap memang besar lah. But apa yang baik saya boleh suggest dan kita boleh terapkan dekat race dekat Malaysia sini. Kalau air mineral, korang boleh letak tau berapa meja air mineral, berapa meja air isotonik. Lepas tu ada pisang ke, berapa meja korang readykan pisang. Korang boleh letak tau, korang boleh cakap okay, mula-mula air mineral dulu, isotonik
Kemudian lepas tu pisang kemudian. Macam dekat Osaka Marathon, dia orang siap ada flag lah. Dia orang siap ada flag, okay, ni air, water dia tulis. Yang penting dia tulis lah. Cuma saya tahu lah sebutan bahasa Cina sebab tulisan Jepun dengan tulisan Cina sama. So dengan flag tu yang besar, tulisan yang besar, so orang tahu. Okay, ni air. Kalau nak minum air, korang masuk sini. Lepas tu ada berapa meja? Kalau ada 4 meja, ada 4 stesen, korang boleh pergi 4 stesen. Boleh macam tak nak berebut dekat stesen pertama, korang boleh pergi stesen yang keempat. Senang. Tapi saya tak expect sepanjang itu. Dan ada certain water station saya kena jerit. Mineral dia. Oh, ni isotonik, mineral depan. Kan susah macam tu. Kalau ada proper arrangement, senang tau kita decide. Serius senang decide. Macam ada papan tanda kan. Tak payah papan tanda lah, flag lah. Ada apa-apa lah, something to notify. Okay, yang ni water station, air mineral depan. Lepas tu isotonik, ada dia punya tanda. Orang tahu, senang, serius senang. So tapi tak apalah, itu salah saya lah. Lepas tu dengan saya pun dah melawai cramp. Sebenarnya saya dah rasa cramp daripada KM31 sebenarnya. Lepas tu saya ambil lah cramp fix. But apparently that thing doesn't help me solve the cramp issue. Sampai sekarang saya cramp lagi. Hari ni hari Selasa saya shoot video ni, saya rasa lagi lah lengur dekat peha betis semua lengur lah. So pada saya untuk benda-benda ni boleh menambah baikan lah. Tapi saya puji je organizer. Like saya rasa benda tu bagus. Like apa yang diorang buat banyak yang bagus lah. Macam contoh jalan yang gelap, diorang dah radio, jadi lampu dan sebagainya kan. Dan masalah-masalah lain macam jalan yang gelap, ada certain part yang memang terlalu gelap tu, saya tak boleh salahkan organizer. Sebab memang ini adalah masalah perbadanan dan juga masalah bandaraya sendiri. Saya tak boleh salahkan organizer sebab organizer did their best to compensate all the things that should have been. Tapi macam itulah. Satu lagi dengan yelah, dah gelap-gelap tu nak potong orang pun susah. Lepas tu nak kena berebut air lagi. Tapi salah saya lah, saya tak tahu panjang meja water station tu, panjang gila. Kemudian lawan cramp lagi. So saya pun sebab dah penat kan. KM33 dah start ramai orang, saya nak kena menjelit lagi, dah penat. Saya kena bawa minimum 458. Yang saya bertembung tu pace 6.5-7 average. So it's like, aduh, lecehnya nak kena selit-selit apa semua kan. Yes, technically jalan tu tutup habis besar, tapi saya dah penat tau nak kena selit-selit apa semua ni. Tapi salah saya lah kot, saya lah tak cukup training kan. So bila dah sampai dekat jambatan PICC tu, saya dah tahu dah. Saya dah tengok jam, saya dah kira-kira dalam kepala kan. Saya cakap ni tak sempat ni, sub 3:30 ni. But I give it my all lah. Senang cerita, saya give my best. Let's go Faiz! 3:30! Let's go! Let's go Faiz! 3:30! 3:30 Faiz! Let's go! Aduh. And then masa cross finishing line tu, saya boleh cakap a bit kecewa lah. Dan saya memang menjerit lah. Kalau korang tengok live streaming ataupun video dekat video YouTube dekat Sport Addict, diorang buat live stream dekat finishing line tu, memang korang akan perasan masa tu dah 3 jam 32 timing kat situ kan, pukul 6.17. Memang saya menjerit, saya jerit kuat gila. Orang semua terkejut sebab saya memang fresh. Sebab saya training macam orang gila. Saya total mileage termasuk race daripada 15 minggu punya training plan, 1276 kilo total mileage yang saya dah lari selama 15 minggu. Of course I'm gonna be fresh. Tapi lepas tu dekat ambil medal tu, saya bebel lah kat budak tu. Saya bebel je, saya tak marah. Sebab saya faham dia buat kerja dia je. Saya bebel, saya cakap benda ni tak patut. Sebab merge terlalu awal. Pada saya 9 kilo tu sangat-sangat pack lah. Akan pack lah. Sebab half marathon terlalu ramai. Ramai sangat. And then afterwards, dengan jalan gelap yang dekat sebelum breakfast station tu, gelap gila. Saya memang macam ni ya. Saya memang malam tak berapa nampak sangat. So macam
susah. Tapi tak apalah, banyak salah saya lah. Part last tu, like I can say like 9 kilo last tu banyak salah saya lah. Drop pace kau-kau. Sebab saya drop sampai 5 wow. Lepas tu saya ada minta spray lagi dekat apa water station dengan dekat air station. Tapi tu salah saya lah. Saya lah tak suka training kan. So macam tak apalah, tak ada rezeki. Tapi Alhamdulillah still bawa balik baby. Siapa yang dengar saya termencarut tengah on the way dekat PICC tu, saya minta maaf banyak lah. Saya memang dah tak puan. Saya memang dah menyirap pada time tu. Saya yelah dah penat, otak dah tak boleh fikir sangat. Sampai kat finishing line tu masa saya jerit pun saya tak ingat pun. Masa tu memang waktu subuh, memang tengah azan. Saya minta maaf banyak. Like I'm really sorry, but I'm a bit frustrated. Sikit frustrated. So yeah, that would be the whole race recap. Tapi Alhamdulillah still saya boleh panggil saya 330 marathoner, but not a sub 330. Ada orang cakap kalau ikut Strava sub 330 lah. Saya takkan ikut Strava. I'm not that kind of person. Saya hanya akan ikut official race punya road sahaja. Sebab benda dah ukur. Dan kalau nak submit timing dekat event-event lain pun memang saya kena submit 3:30:24. Itu adalah timing official saya. Dan so terima sahajalah. Tapi Alhamdulillah lah, seriously saya cut lebih kurang dalam hampir 52 minit daripada PB saya sebelum ni. Ambil masa dalam setahun. Saya memang sangat-sangat bersyukur lah. After one day, semalam baru saya macam reflect balik, oh, like you did a very great job. Yelah, siapa nak puji diri sendiri kan? Siapa nak puji diri sendiri. So I'm happy lah. Seriously I'm happy lah. Nampak lah hasil usaha saya macam orang gila lagi kan. Siapa yang pernah tengok saya lari dekat Putrajaya malam-malam pukul 11.30 malam baru nak lari apa semua kan, They know what I did. Like orang 70 runners selalu lah saya join juga kan. Tapi kadang-kadang ada satu tempat saya tak sempat, saya pergi buat kerja dulu pukul 10. Diorang dah habis sesi pukul 11, diorang dah pergi melepak, minum apa semua. Saya baru nak berlari pukul 11 malam. Tapi itulah sacrifice yang saya buat. Orang nampak macam, oh senang abang, oh tanya abang. They never know all the sacrifices that I made. People only see the results, but they don't consider your blood, sweat, tears of your hard work. Tapi tak apalah, saya je tahu. Saya je yang tahu yang saya memang dah usaha kau untuk dapatkan result ni. Dan saya Alhamdulillah memang sangat puas hati lah pada yang support saya, terutamanya kepada family saya, family running saya iaitu 70 runner. Thank you guys. You guys are the best. Best the best ever. Dan saya boleh cakap saya punya target ni sebenarnya agak ambitious. Pasti ada orang cakap nanti kan kalau cut banyak sangat kan orang test dadah kan. Sebab saya pun memang turun berat badan kau. Masa saya start training plan ni, masa saya lari KLSM tu saya 79. Sekarang berat saya sekarang 71. Ya, jadi begitulah. So itu saja race recap untuk kali ni. Mana yang support saya, mana yang, kalau korang suka konten macam ni, korang boleh like, komen dan share banyak-banyak. Jangan lupa subscribe guys, subscribe YouTube channel saya untuk show review dan juga storytelling berkenaan dengan marathon jenis saya. Bye guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.